radio BBC gahuza miryango ivuga i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatatu itariki 8 itariki 7 nako z'ukwezi k'umunani muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Perezida Felix Tshisekedi aragiriza uwo yasubiriye Joseph Kabila kwakurana n'u Rwanda mu gushoza intambara kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ivuga yuko ikeneye amafaranga angana na miliyaridi 42 z'amarundi kugira ngo ishobore kuhangana n'ikiza c'ibihere vy'inkende cari kimaze kwandukira abantu bagera kuri 50 aho hari gushika ejo ku mugoroba. Muri kino kiganiro kandi turaja mu Rwanda aho Patrick Mazimpaka yavukanye ubumuga bw'uruhu aganira ku buzima bwiwe nuko yarengeye abamuca intege canke bamufata nabi kubera ubwo bumuga. Ntago barumva yuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu wabasha gukora ibintu byahindura isi, wabasha kuba ikirangirire. Nagerageje aho nagiye kuririmba nakoraga ibintu bidasanzwe, ariko nyine ukabona uwantumiye wenda mu gihe abandi yabahaye wenda 500 nje bampaye 50. Turafitiye n'ikiganiro c'abagore ndetse n'amakuru y'inkino. Muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Imbere yo kuja kwidonida ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Urukiko mu Bwongereza rwatangaje ibihano by'igifungo ku bantu ba mbere bahamijwe ibyaha by'urugomo kuva inkubiri y'imyuvumbagatanyo y'ubusahuzi itangiye mu cyumweru gishize. Abagabo 3 bakatiwe imyaka 3 muri gereza kubera uruhare rwabo mu myivumbagatanyo mu migi ya Southport na Liverpool. Aya mahano yari yiganjemo cyane ibikorwa byibasira bimukira, afite ubukana bukomeye kandi yasakaye henshi mu Bwongereza no muri Irlande y'Amajyaruguru mu gihe cy'imyaka myinshi. Abantu bagera kuri 400 batawe muri yombi mu migi itandukanye. Ibi byose byatangiye nyuma y'abana 3 b'abakobwa bishwe batewe icyuma Southport. Umuyobozi mushya wa polisi washyizweho muri Bangladesh yavuze ko hazaba iperereza ritabogamye kubigaragambya bishwe na polisi mu gihe cy'imvururu zamaze iminsi. Inspector General Mainur Islam yashyizweho ejo hashize kuwa kabiri, umunsi umwe nyuma y'uko uwahoze ari minisitiri w'intebe Sheikh Hasina akuriwe ku butegetsi. Yasabye imbabazi ku bikorwa by'abapolisi. Abantu bagera kuri 400 biciwe muri iyi myigaragambyo yamaganaga guverinoma ya Bangladesh. Abenshi bapfuye n'abasivile barashwe n'inzego z'umutekano. Mbere wagizwe umutegetsi w'agateganyo muri Bangladesh Muhammad Yunus yasabye abaturage kwamagana urugomo. Mu itangazo yasohoye yitegura gusubira mu gihugu ava mu Bufaransa, yavuze ko ibintu byiza bishoboka mu gihugu cye biri imbere. Abategetsi muri Irani baravuga ko iperereza ryatangiye ku ikoreshwa ry'urugomo ku mukobwa w'imyaka 14 i Tehran. Azizwa kuba atari yambaye igitambaro gihisha umusatsi ku buryo buboneye nk'uko biteganywa n'amabwiriza karishye agenga imyambarire y'abagore muri Irani. Inkuru ya Sebastian Asha muragizweho na Yvette Kabatese. Video y'ibyo byabaye yateje akumiro ku mbuga nkoranyambaga. Itangazo rya polisi rivuga ko abashinzwe umutekano babwiwe amagambo y'ibitutsi ubwo baburiraga abakobwa b'abangavu babiri itera ko bambaye mu buryo budakwiye. Polisi itangaza kumwe muri abo bakobwa yashatse guhangana nabo bamufata, bimuviramo icyo polisi yise gukomereka bidakabije, ariko nyina we yemeza ko umukobwa we yakomeretse bikomeye. Perezida wa Iran uherutse gutorwa Masoud Pezeshkian yiyemeje gushyira iherezo ku guhangana nk'uko kwigeze kubyara imyigaragambyo y'imbaga hashize imyaka 2. Igisirikare cya Sudani kiravuga ko umuyobozi wacyo General Abdel Fattah al-Burhan yimuriye ibirindiro bye bikuru i Omdurman hafi y'umurwa mukuru Khartoum. Ni nyuma yo gufata uduce tumwe mu ntambara y'umwiryane.
itangazo ryasomoye kuri televiziyo y'igihugu n'umusirikare ku rwego rwo hejuru ryavuze ko General Ali Burhan azayobora ingabo ze azivana mu mujyi. Abasirikare berekeje iyo Mburumani muri iki cyumweru nyuma yo kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces. General Ali Burhan amaze igihe akambitse i Port Sudan mu burasirazuba kuva yava i Khartoum, imirwano imaze gukara mu mwaka ushize. Abanyamakuru baravuga ko kujya iyo Mburumani byerekana ikimenyetso cyo gushimangira ibirindiro by'ingabo. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasobanuye igitero Shuma cyambutse umupaka mu majyepfo y'uburengerazuba bw'akarere ka Kursk nk'ubushotoranyi bwo ku rwego rwo hejuru. Moscow yareze abasirikare ba Ukraine kugaba iki gitero. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yavuze ko imirwano yatangiyeyo kuwa kabiri igikomeje. Umuguverineri w'iyo ntara yavuze ko abantu bari kwimurwa mu duce twegereye umupaka twagizweho ingaruka. Umva inkuru ya Dani Abahad mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Ukraine nta kiravuga kuri iki gitero cy'ubucengezi hafi y'umujyi wa Suza. Minisiteri y'Uburusiya y'ingabo yavuze ko yakomye imbere ingabo yemeje ko zari iza Ukraine zinjira imbere ku butaka bw'Uburusiya. Amakuru amwe ava mu bandika ku makuru ya gisirikare bo mu Burusiya yemeza ko izi ngabo zari zinjiye zigera muri kilometero 15 uvuye ku mupaka. Si ubwa mbere abarwanyi bavuye muri Ukraine batera mu Burusiya. Amwe mu matsinda arwanya ubutegetsi bw'Uburusiya yagabye ibitero umwaka ushize, ariko ngo ibi byashubijwe inyuma. Impamvu y'iki gitero ntirasobanurwa, ariko hari abavuga ko cyari kigamije kurangaza imitwe y'ingabo z'Uburusiya kugira ngo zikure ijisho ku mpembe z'imirwano mu bindi bice aho Ukraine yugarijwe bikomeye. Uwahoze ari umuyobozi w'akarere ka Catalunya Carles Puigdemont yatangaje ko azava mu buhungiro agasubira muri Espagne nubwo ashobora gutabwa muri yombi. Bwana Puigdemont yahunze Espagne nyuma yo kunanirwa guhesha ubwigenge Catalonia muri 2017. Inteko ishinga amategeko ya Espagne yatoye itegeko ritanga imbabazi rusange ku bantu bose bagize uruhare mu igerageza ryo kwitandukanya na Espagne, ariko urukiko rw'ikirenga ruvuga ko izo mbabazi zitamureba ku buryo bwuzuye. Ejo kuwa kane byitezwe ko umukandida wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya gisosiyaliste Salvador Illa azagirwa umuyobozi w'akarere ka Catalonia. Azaba abaye umuyobozi wa mbere udashyigikiye ubwigenge bw'akarere ka Catalonia mu gihe cy'imyaka myinshi. Florentine Rakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'ico gihugu yagiriza uwo yasubiriye ko akorana n'u Rwanda mu gushoza intambara ku butaka bw'ico gihugu. Perezida Felix Tshisekedi avuga yuko Joseph Kabila abikora aciye mu runani rwitwa Alliance Fleuve Congo canke AFC mu mfunyapfunyo, rurimo n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Abo mu mugambwe wa Joseph Kabila bavyiyamirira kure, bakavuga yuko Tshisekedi yerekanye ko afise ubumenyi buke mu bijanye n'intambara iriko irabera mu buseruko bw'igihugu ciwe. Reka iyi nkuru tuyibaze Prime Ndikumagenge ari Nairobi. Uko kwagiriza Joseph Kabila uruhara mu ntambara yo mu buseruko bwa Kongo, uwamusubiriye Felix Tshisekedi yabivugiye mu kiganiro cihariye yahaye abamenyesha makuru babiri b'abanyekongo. Ikiganiro yatanze ari mu Bubirigi iyo amaze iminsi kwivuza. Tshisekedi yabwiye ivyo binyamakuru bibiri, Congo Independent na Top Congo, ko Kabila ari wari nyuma ya Alliance Fleuve Congo canke AFC, nayo AFC ikabikorana n'u Rwanda nk'uko avyemeza. Joseph Kabila tumureke, we yahisemo kutitabira amatora no gutegura intambara yo kwigomeka, kuko AFC niwe. Nari kwishimira ko bose bavuga ko u Rwanda rwadushoye mu ntambara itari ngombwa, noneho bakunga ubumwe inyuma y'umukuru w'igihugu bakakirwanira. Nyamara harimo abafasha AFC ikorana n'u Rwanda uguhangana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu nibwo bwa mbere umutegetsi wo muri Kongo yagirije uwo yatwaye ico gihugu imyaka 18 imbere ya Tshisekedi gukorana n'urunani AFC M23. Mu gusubiza, umukuru w'umugambwe wa Joseph Kabila yabwiye BBC ko ivyo birego atashingiro ifise, anavuga yuko bibabaje. Ferdinand Kambere yongeye ko ivyo bigaragaza ko Tshisekedi afise ubumenyi buke ku kuntu ibintu bimeze ku bijanye n'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Urunani Alliance Fleuve Congo canke AFC rwamenyekanye mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze, rutangajwe na Corneille Nangaa yigeze gutwara umugwi uje gutegura amatora muri Kongo.
mu nyuma umugwi wari usanzwe urwana wa M23 utangaza yuko winjiye muri urwo runani. U Rwanda na Uganda vyompi birahakana uruhara mu ntambara yo muri Kongo no gushigikira M23. Tuje mu Burundi ku ngwara yerekeye ibihara by'inkende ivugwa mu karere n'ico gihugu kirimwo. Kugira ngo ishobore kugwanya ico caduka, leta y'ico gihugu ivuga yuko ikeneye amafaranga angana na miliyaridi 42, no kuvuga hafi miliyoni 14 z'amafaranga y'amadolari. Ico giharuro kiri mu mugambi leta y'u Burundi yarayishize ahabona mu gihe iyo ngwara irandagata cane imaze indwi zibiri yadutse mu Burundi. Abamaze kwandura gushika ejo bangarenga 50. Bimwe mu biri muri uyu mugambi leta yatangaje, reka tubibaze Jidasi Yihundi Mpundu ari Bujumbura. Uwo mugambi ushimikiye ku nkingi ndwi. Muri zo harimo kuvura abanduye aho karanda, kuja gusuzuma abantu mu burere bwose ibimenyetso bigaragaramwo, kwigisha abanyagihugu ingene bo kwirinda, gukurikirana ibiharuro n'uruja n'uruza ku munsi. Uzotwara amafaranga harugwa muri za miliyaridi. Lidwina Baradahana ni umushikiranganje w'amagara y'abantu. Ni umugambi uzodusaba amafaranga menshi cyane, hafi miliyaridi 42 kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza mu kiringo c'amezi 6. Murumva yuko atari amafaranga make, kandi kugira ngo tuzoshobore kuyegeranya murumva yuko tuzokora ibikorwa byinshi cyane. Umushikiranganje Baradahana ntatomora amafaranga amaze kuboneka ningena ngana. Mbere asa n'ubuvunira akagoha abarundi ko batokwitega cyane imfashanyo izova hanze. Isi hanzwe na byinshi, kumbure hari naho tutoronka abantu bazodufasha cyane nkuko bahora kugira ngo turwanye iyi ngwara y'akaranda, ariko turamaze kuronka uburyo butari buke. Abasanzwe bafasha igihugu mu vy'amagara y'abantu baradufashije cyane kuva iyi ngwara yaduka mu gihugu, baradufasha kuvura abantu, kugaburira abari mu bitaro, gupima, mu kuduha imiti yo gupima abarwayi. Hanyuma kandi nkamenyesha yuko na leta ikibazo yagifashe nka nkama, bakaba mbere bahejeje kuduha uburyo butari buke. Mu ndwi zibiri zaciye kuva ingwara y'urukushi monkeypox yemejwe mu Burundi nk'akaranda, abantu 55 nibo bamaze kuyandura. Jidasi Yihundi Mpundu i Bujumbura. Yarakoze Jidasi Yihundi Mpundu. Akaba dusikanye ku isaha imwe buri minota 18 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Arafise ubumuga bw'uruhu, ariko we arazi yuko ari mwiza kandi ntatega amatwi abamuca intege. Uwo ni Patrick Madimpaka, umugabo w'imyaka 30 yavukanye uruhu rw'abitwa ba Nyamweru mu Kinyarwanda canke Nyamwema mu Kirundi. Gusa izi mvugo ngo zifatwa nk'izibatesha agaciro, zikaba rero zitemewe gukoreshwa mu Rwanda. Kimwe n'abandi, Patrick yahuye na byinshi bimutesha agaciro, ariko agerageza guhangana navyo. Ubu ni umuririmbyi, ndetse rimwe na rimwe aracishamwo akatwenza abantu mu nkuru zitwenza bimwe bita komedi. Muri kino gihe rero yiyise Karabo k'Imana, kuko ngo yemera yuko uruhu Imana yamuhaye rumugira mwiza mu buryo bwihariye. Reka twumve uko yabiganiriye mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Namutse Patrick Muraho neza? Yego. Amakuru ni meza. Ndi mu misozi miremire y'akarere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, aho nasuye umugabo w'imyaka 30 wavukanye ubumuga bw'uruhu abitwaga Nyamweru. Iri zina ariko ntirigikoreshwa kuko rifatwa nk'iribatesha agaciro
mu nzu ye yitaruye izindi yanyemereye ko tuganira abanje kunyibwira. nitwa Mazimpaka Patrick ariko benshi banzi ku izina rya Karabo k'Imana. Ako ni akazina niyise bitewe n'ukuntu navutse, ndabireba rero ndavuga nti mbo impamvu Imana yandemye gutya birashoboka yuko nanjye yandemye kugira ngo ntake isi yayo yishime, kuko ibiremwa byose Imana yaremye cyangwa se ibyo Imana yaremye byose yabiremeye bwo kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ubwo nanjye ndi umwe mu turaba Imana yatatse isi. Urugo rwe ruzengurutswe n'izindi muri ya miturire yo mu cyaro. Namubajije uko abanye n'aba baturanyi be. Aba hafi aha ngaha byo nakomanga bakankingurira, najya kurahurayo bakampa umuriro. Ariko abandi baracyumva ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu nyine ari abantu bakwiriye guhezwa, ari abantu bakwiriye kuba bari mu gikari. Wenda hari umuntu ashobora kumva ndimo kubivuga gutya akavuga ati oya imyumvire yarahindutse kuri benshi. Ntago ari benshi yahindutse, ni kuri bamwe nabwo bake. Uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka, uri umuntu nk'abandi. Karabo k'Imana cyangwa Mazimpaka ni umuhanzi w'indirimbo ndetse ngo anagerageza umwuga wo gusetsa. Gusa iri bara ry'uruhu yisangije ngo hari aho ryagiye rituma ahabwa igisa n'akato nk'iyo yabaga ageze ku rubyiniro. Ntabwo barumva yuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu wabasha gukora ibintu byahindura isi, wabasha kuba ikirangirire. Nagerageje aho nagiye kuririmba nakoraga ibintu bidasanzwe, ariko nyine ukabona uwantumiye wenda mu gihe abandi yabahaye wenda 500,000 njye bampaye 50,000. Urumva rero haracyarimo kwagupfobya umuntu nyine utamuhereza iyo credit akwiriye. Mu gihe cyo gushaka umugore nabwo Mazimpaka ngo ntiyorohewe no kubona umwakira uko ari. Cyakora ubu yaramubonye kandi we udafite ubumuga bw'uruhu ndetse banafitanye umwana w'imyaka 3. Madamu we byarihuse, ahubwo abona aterese mbere nibo byabaye ikibazo gikomeye cyane, kuko ndabyibuka ko umukobwa naterese tugiye gukora mariage yankatiye habura nk'ibyumweru 2 ngo tujye mu murenge. Yerega nta gitangaza kirimo kuba yaranyemeye. Abantu tujijuke twumve yuko kugira ubumuga ari ibintu bisanzwe. Umuntu ashobora kugira ubumuga akagira umugore mwiza, akagira umugabo mwiza. Uri umuntu nk'abandi, uri umuntu nk'abandi. Kubera ivangura yakorerwaga, Mazimpaka yafashe iya mbere atangira gusaba ko abafite ubumuga bw'uruhu batahabwa akato. Karabo k'Imana asigaranye umubyeyi umwe ari we nyina, kuko se nawe utari ufite ubumuga yitabye Imana. Negere mama we nawe ambwira ibihe bikomeye yanyuzemo mu kurera aba bana bafite uruhu bisangije. Bari nk'ikibazo kuko uko abantu babibonaga ko ntacyo bazimarira. Barambwiraga ati shyira hasi ujye kwishakira. N'ubu jenoside yabaye yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye, abana ari impinja, afite impinja 2. Narirukankanye nabo bantu bakambwira ati jugunya mu gihugu wigende, ibintu uravunwa n'ubusa. Ariko iyo mbona bageze aha n'abantu aho bageze nishimwe ku Mana. Abafite ubumuga bw'uruhu bavuga ko bishimira kuba bashobora kubona amavuta arinda uruhu bakoresheje ubwisungane mu kwivuza. Iki ngo ni kimwe mu by'ingenzi ufite ubumuga akenera, dore ko uruhu rwabo rutinya izuba cyane. Gusa ngo ubukene benshi bafite ntibutuma bashobora kubona imyambaro ikingira uruhu neza, ingofero ndetse n'amadarubindi yo kurinda amaso. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, Irurindo mu ntara y'Amajyaruguru. Rakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka ubu naho duha akanya Yves Bucana mu kiganiro cy'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza, amakuru y'imikino nyahere mu mikino Olympique. Peroth Chemtai wo mu gihugu cya Uganda ejo yananiwe kurwana ku mudari we wa zahabu wa Olympique ubwo yatsindwaga mu gusiganwa metero 3,000 basimbuka inzitane, atsindwa na Winfred Yavi wo muri Bahrain. Abakinnyi bombi basiganwaga bari kumwe kugera kuri hafi metero 50 za nyuma. Kuri metero 20 nibwo Yavi wavukiye muri Kenya kegukana umudari wa zahabu mu marushanwa mpuzamahanga yabereye Budapest umwaka ushize, yanikiriye mugenzi we Chemtai. Yavi yakoresheje iminota 8 y'amasegonda 52 n'ibice 76, akaba yaresheje agahigo mu mikino Olympique, mu gihe Chemtai nawe yashyizeho agahigo gashya mu gihugu cya Uganda arangiza izo metero akoresheje iminota 8 y'amasegonda 53 n'ibice 34. Kuwa mbere Kenya yegukanye umudari wa mbere wa zahabu ubwo mu bagore Beatrice Chebet yatwaraga zahabu mu gusiganwa metero 5,000. Mugenzi we Faith Kipyegon yaje ku mwanya wa kabiri.
Chebet w'imyaka 24 yakoresheje iminota 14 n'amasegonda 28 n'ibice 56. Kipyegon wa kabiri yabanje kwamburwa uwo mudari bivugwa ko yaba yarakiniye nabi Gurdaf Tsegai wo muri Ethiopia, nyuma ariko yaje gusubizwa umudari we bimaze kugaragara ko nta kosa yamukoreye. Kuwa mbere kandi Kenya yabonye umudari wa gatatu muri rusange ubwo Mary Mora yatwaraga umudari wa bronze cyangwa umuringa mu gusiganwa metero 800, mu gihe Tsige Duguma wo muri Ethiopia yegukanye umudari wa feza inyuma ya Kili Hodgson umwongerezakazi yatwaye umudari wa zahabu. Kugeza ubu Afurika ifite imidari ine gusa ya zahabu, wa Afurika y'Epfo n'uwa Kenya. Buri gihugu muri rusange gifite imidari ine. Uganda ikaba ifite umudari umwe wa zahabu na Algeria nayo ikagira umudari wa zahabu. Urutonde rw'imidari myinshi kugeza ubu ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imidari 86 irimo 24 ya zahabu. Hakurikiyeho Ubushinwa bufite imidari 60 irimo 22 ya zahabu. Ahandi mu mupira w'amaguru, umutoza wa Chelsea Enzo Maresca avuga ko agerageza gukemura ikibazo cy'ikipe ye ifite cy'akamenyero ko gutsindwa ibitego byinshi nyuma yo gutsindwa 2-1 na Real Madrid mu mukino wa gicuti mu myitozo barimo muri Amerika bitegura itangira rya shampiyona. Ku cyumweru Chelsea izahura na Inter Milan mu mukino wa nyuma wa gicuti i Stamford Bridge mbere yuko bakina umukino wabo wa mbere wa shampiyona bazahuramo na Manchester City tariki 18 z'uku kwezi. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Ive Bucana urakenuye. Reka imbere yo kubandanya tubanze tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, ariko hari ubanza uzi ko wasamye Yesu umwe w'i Nazareti ukiza abantu ibyaha. Ahubwo ntimushimiye kuba ugiye kuba umupapa ukibara ku mfura yawe koko Pati? Nadi Karame, narakwemye guhera umunsi wa mbere umbwira ngo uratwite, nkubwira ko nta bana nshaka kuko ntateguye kubyara. Icyo ngusaba rero nukumvira ahangaha nta kindi. ubuse ko kuranyirukana ngiye Pati? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe. Unaho reka mumve ikiganiro c'abakenyezi mwateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Kabatesi Juliette ni umunyarwandakazi ukora mu kigo Trinity Metals gicukura kikanacuruza amabuye y'agaciro ya gasegereti. Muri uyu murimo ukirimo abagore mbarwa ugereranije n'abagabo, Kabatesi aherutse kuhererwa igihembo. Ubwo twamusuraga hakorera irutongo mu karere ka Rulindo, yaratuganirije. Ego nabonye igihembo cyatanzwe na Association y'abagore b'abacukuzi mu rwego rwa Afrika ku bufatanye na African Union cyangwa se ubwo ni ubumwe bwa Afrika. Icyo gihembo cyatangiwe muri Ghana aho hari habaye inama ihuza abagore bose bakora ibintu by'ubucukuzi. Wabonye igihembo gisobanura iki? Ni igihembo bahaye umugore wagaragaje ubuhanga mu guhanga udushya muri runo ruganda rwo gucukura amabuye y'agaciro. Bimwe mu bihari hari ukuba naragiye mfasha mine zindi zitandukanye zitari modernize mu kugira ngo zizamure imisaruro yabo n'ubwiza bwabo. Hari ukuba naragiye mfasha abana b'abakobwa batandukanye mu kugira ngo babashe guhangana ku isoko ry'umurimo. Hari no kuba naragiye bamwe na bamwe muri bo mbasha kubashakira ama scholarship bakabasha kwiga bakagira ubundi bumenyi bwisumbuyeho muri runo ruganda rwo gucukura. Hakabamo no kubona amahugurwa agiye atandukanye ajyanye na leadership, imiyoborere n'ibindi. Hanyuma abantu baragutora bakavuga n'impamvu bagutoye, bakavuga n'ibyo wakoze wabagejejeho, bakareba nyine bakavuga ati dukurikije ibyavuzwe igihembo twagihuye nguye. Ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro ni umwe mu mirimo ya buri munsi Kabatesi akorera muri laboratoire za Trinity Metals. Iyo tuvuze muri laboratoire tuba tuvuze ibintu bitatu. Muri laboratoire zacu icya mbere gihari ni ugucunga ubwiza bw'amabuye twexportinga cyangwa se twohereza mu mahanga. Muri laboratoire tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo duhuze neza n'ibyo umuguzi yifuza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri dufite uruganda rutunganya amabuye y'agaciro ducukura hano. Tuba dushinzwe kugira ngo turwongerere ubushobozi. Ni ukuvuga ngo uruganda rushobora kuba rurimo rurakora ariko tukabona ruraduhera
kuduhereza umusaruro wa 60% kandi dukeneye 90%. Icyo gihe ntabwo duhita tuvanga ibintu byose dutekereza tugiye kubishyira mu ruganda kuko rurahenze n'ibyo rukonsoma birahenze, ahubwo tubikorera muri laboratoire hanyuma tukazana ibisubizo twabonye tukabishyira ku ruganda, tukababwira ngo mwabikora gutya, mwashyiramo ino mashini, mwayihindura mu ruhu. Icya gatatu, abageologist cyangwa se abantu bashinzwe gukora ikusanyamakuru ku bijyanye no kumenya ahari amabuye, barareba barangiza akatuzanira amasampo tugapima, tukabwira ngo koko amabuye arimo cyangwa ntayarimo. Hanyuma nk'uko twagiye tubivuga, abasaveri bagenda batuyobora mu mingoti aho ducukura n'iki, ariko hariho system cyangwa se uburyo bwo kugira ngo tumenye ngo ese ko hano hari amabuye n'aha hakaba hari amabuye, duhere hehe dushobora kubona umusaruro. Laboratoire rero zidufasha kumenya ngo iyi firo iri hano cyangwa se veins mu cyongereza iriyo ifite amabuye menshi ashobora guhita duha umusaruro byihuse bitewe n'intego kampani ifite muri uko kwezi. Hanyuma rero ibi bintu ukora warabyigiye? Ego, narabyigiye, bifitiye impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro muri rusange, hanyuma nkabigira n'impamyabushobozi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye no kuyatunganya no kuyagira meza ndetse no kuyabyazamo ibindi bintu. Ujya kubyiga wari uzi ko uzabona akazi nk'aka ngaka? Ndi umuntu ukunda guhangana, nkurikirana passion yanjye cyangwa se icyo nifuza kugeraho naho nshaka kugera. Njya kubyiga cyane ko aribwo byari bije mu Rwanda, muri Université y'u Rwanda, byari ibintu bishya bikorwamo n'abantu batabyize, ariko nabyize kuko nabikundaga kandi nizera yuko kuba mbikunda nabona akazi nkabonye ni byiza, ntakabonye nakira. Wumvaga rero uzihangira umurimo? Ego, ntabwo ari numvaga n'ubu ndacyumva nzabikora, kubera yuko wenda nk'ibyo bintu nize bijyanye no gutunganya amabuye y'agaciro no kuyabyazamo ibindi bintu ntabwo ari abantu benshi cyane babyize mu gihugu. Amakuru mfite kugeza ubu turi 5, kandi ni ibintu uru ruganda rwo gucukura amabuye y'agaciro rukeneye cyane. Njya mfasha izindi kampani kuzamura imisaruro yabo mu buryo bafite bari gukoresha. Kuba rero umuntu afite gahunda yo kwikorera ni intumbero yanjye. Hama ubyiga byarakoroheye? Mbyiga kimwe n'irindi shuri ryose ntabwo byari byoroshye, ariko nta nubwo byari bikomeye cyane yuko rimwe na rimwe ntabwo twabura kuvuga yuko hakiri ikibazo cyo gushyira abagore mu bintu bijyanye n'ubucukuzi. Wasangaga nyine uri muriga ufite ahantu ushaka kugera, hakaboneka undi kubwira ibyo bintu uzabimaze iki uri umugore, ukumva nyine hajemo ako kantu. Ariko nk'uko nabivuze ko nkunda gukurikiza cy'umutima w'inama wanjye mbwira, ntabwo byangora. Watubwiye ko ufite umwana mutoya, byarakoroheraga kuza hano kuri Tene cyangwa se ku Kirombe utwite n'iyo misozi ukayurira? Gutwita si uburwayi, wenda bibaho ko ushobora gutwita ntibigende neza, imbaraga zikaba nkeya, ariko njye nagira umugisha wo kuba nta byambayeho. Nakoze akazi kugeza ku wa 4 nimugoroba, njyara ku wa 6 mu gitondo. Mu by'ukuri umuntu yavuga ngo ujya kubona akazi hano muri Trinity Metals, hari abagabo mwari muri kumwe murahatanura batsinda cyane? Twari 10, harimo abagore 2 n'abagabo bagera mu 8. Byinshi byari birimo rero, wasangaga nta bantu benshi babyize, niyo mpamvu umubare wari mutoya. Urakegukana rero? Birakorohera cyane, nta kibazo. Iyo ubwiye umuntu ko wize ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro abifata gute? Biterwa n'uwo ari we, ariko muri rusange mu Rwanda abantu baracyumva ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari umwuga w'umugabo. Iyo akubonye ubikora aratangara. Kabatesi Juliette ushinzwe ubushakashatsi mu kigo gicukura amabuye y'agaciro Trinity Metals, ku bari baduteza amatwi naha dusoreje. Muramuke neza. Bakabatesi mwempi nanje ndabakengurukiye. Reka imbere yo gusozera nongere nsubiza ijambo Prudence Ngiyumva agarutse muri studio. Urukiko hano mu Bwongereza rwatangaje ibihano bya gereza ku bantu bahamijwe ibyaha by'urugomo kuva inkubiri y'imyivumbagatanyo yatangira mu minsi 8 ishize. Igihano gikomeye cy'imyaka 3 cyahawe abagabo 3, umugabo umwe wakubise umupolisi mu mujyi wa Southport. Ibi bikorwa by'agahomamunwa byatangiye nyuma y'abana 3 b'abakobwa bishwe batewe icyuma. Minisitiri w'Intebe Keir Starmer akaba yashimye urukiko kubera gukora bwangu mu guhana aba bantu. Umuyobozi mushya wa polisi washyizweho muri Bangladesh yavuze ko hazaba iperereza ritabogamye ku bigaragambya bishwe na polisi mu gihe cy'imvururu zamaze iminsi. Inspector General Mainur Islam yashyizweho ejo hashize ku wa 2, umunsi umwe nyuma y'uko uwahoze ari minisitiri w'intebe Sheikh Hasina akuriwe ku butegetsi, akaba yasabye imbabazi ku bikorwa bya polisi. Florentine.
urakoze Prudence Ngyumva nanje rero ndabaseze mwese abakurikiye kino kiganiro ca BBC gahuza miryango cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka mwijwi rero mwariko mwumva Florentine Kwizera ku buhinga bw'ivyuma tukaba twafashijwe na Susan Lennon murakoze mukomeze kugira ibihe vyiza. Thank you.